danas ima puno muškarica koji imaju dečke. Šta te briga, jebote? Imaš dečke, zajebavate se. Na žuju. Živit će otprilike ko ti. Mijate se za obleku. Šta fali ima dečka? Neće ti kljucat stalno, jebote. 95% svađa, ne znam zašto. A ti ne znaš zašto? Pa ne znam. A ne znaš, pa dobro zna, a znaš, a ne zna, ajde u pizdu. Dečko, ništa, čovječe, sve okej. Ali ima i žena koji vole žene, ja sam gledao sve više. Ja sam gledao jednu švedsku dramu. Nema teksta, ali jebo. Nisam znao da to ima. Ali kod nas je to još tabu, znaš. Svi za svako govore, je, on je, nije. Vidiš kako hoda, vidiš kakvu odjeću ima. Je, on je, nije. Evo, onda dođem u desničarske krajeve Hrvatske. Gdje su toliko već desno da su skroz lijevo došli koliko su desno. Glasaju za onaj HČSP, ČSP, onaj. Tradicionalisti, znaš, ono, vjernici ljudi, evo, te nego se objesi za Božić, tek 6. ga skidaš tavana. Sinjska krajina, pred 100.000 ljudi, da vidiš, svi su pašće mrtva glava, sigurno. Ne, svi plješću. Alkar Ante Brlje i njegov momak. Alkar Ante Mrio i njegov momak. Alkar Mirko Prčnja i njegov momak. Jebote, kulim vam se, nijedan alkar nema curu. Svi moji momke, ide alkar na konju, za njim neki frajer zgodan. Nego, ko ste vi? Njegov momak. O jebote. Normalno, razlika između zaljubljenog i muškarca zaljubljenog je očita. Znaš, muškarac zaljubljen, da s 5 km vidiš da je budala zaljubljen. Šta je bilo, Milana? Ne, slinamo ovdje, jebote. I kad se oženi, ona uda. Ovo je oženjen, ko da mu se dogodi. Šta je bilo, oženio sam, znaš ko da je udario Škodu. A nju pitaš još se udat za mene, odmah knjiga, aha, ovakvi će biti stolnjaci, ovakvi, već sve zna unapred. Ona od 18 godina trenira sa svojom mamom tu udaju. Ona je spremna, odmah da. I to za budaletinu neku. Ajde, bježi. Onda prva ljubav. Jasna, crvena kosa, 8C. Crvena rudlava kosa, zelene oči, roditelji u Njemačkoj. Poni bicikl s brzinama, mi gledamo. Voah, željezni konj, mi ko Apache pored nje. I nešto mi upalilo, hoćemo se naći, može. Gdje je, na trgu, može. Pola sata prije samo pucalo malo ruku, jer se mijenja ulje na pencu. Prava trg ide, ona, ljudi moji, prepadneš se koja ljepota. Ono, a struk ovakav, možeš strukom, ono. Je, čopim za ruku da odu ti gore, a nešto je volim. Hoćeš da idemo nešto jesti? Može. Normalno dama, jebote, ja uvijek euforičan. Pera, da idemo nešto jesti? Može, jebote. Ona fina, može. Dakle, kad ste neoženi, uživate. Ja znam šta sam radio, motori, zezancija, ovo, ono. Ali gledaju se one vuče oči iz mraka. Ovi oženjeni, otac, stric, stari brat i suze u očima kako lijepo živiš. A ti razvalješ se. Samo jedan dan, tata, sjedi sine da popričamo. Šta je bilo? Ne valja ti takav život. Što ne valja? Evo, taman Kawasaki 500. Ne valja. Neće to biti dobro. Zašto? Šta je? Oženi se, sinko moje. Vidit ćeš kako je krasno. Uploviš u mirnu luku. Uvijek skuhano, oprano. Zašto ti onda plaćeš? Pusti mene, jebote. Ti se oženi. Normalno budaletina. I onda žene su stvorene za brak. One su u braku puno snalažljivije, puno im je bolje nego nama. Znaš, pogotovo domaćica. Ako se dobro oženi, udaš, ne trebaš raditi. Ove koje rade, nisu se dobro udale. Zato su nogometaši poželjni. Mozak kolješnja. Igra, zarađuje, evo ti samo pek perego ispred. Znaš, zajebao se. I onda su izmislili, normalno ti je neugodno živjeti kod domaćica. I onda izmisle priču, domaćica drži 3 ćoška kuće. Šta? Ona više kao radi nego ja u rudniku, jebote.
Ja dođem iz rudnika, ja nju pridržavam, ona je umorna. Joj, blago tebi u tom rudniku. Dok se ti zezaš dečkima, kopaš ugljen, ja ovdje oprala 3 mašine veš. Pa ne pereš ti nego mašina, šuti. Onda dođeš plaće, ali ona je bezglasni plaće. Šta je bilo, ljubavi? Ništa, pusti me, ubit ću se. Skočit ću pod vlak, tu gdje piše vlak kad dolaziš u Varaždin. To mi je nebolja fora, evo. Da, otac je iz Novske. Go Talijan do Talijana. Ti vidiš, po dvojezičnosti da je nategnuto. Pola, ma daj ne serije. Znaš, ili je samo napraviš gore kapicu o, da imaš, znaš, ono, kastelir, tresigace. Vidiš da je nekad bilo talijansko po imenu. Livade, daj, ne pili. Ali dobro, nema veze, sviđa mi se ta dvojezičnost table, kad skrećeš table veličine 10 sa 10, treba to stati sve. Sveti Petar u šumi. San Pietro in Boška. Meni je najgore kad vidim da ima naroda, mi se tu ratujemo, znaš, ono, razvaljujemo, umiremo od gladi. Evo te pogledaš gore, ono, đubrac, skandinavsku, sve u redu. Znaš što mi? To me, kao budući da sam Hrvat, domaći, obični, amnestika vulgaris, ide mi na živce što je nekom u redu. Jebem, ajde malo, znaš, neka frka, nešto, znaš, pada tvornice, radnici, streljanja neka je, ništa jeba. Ove naše budaletine s traktorima iz Osijeka za Zagreb krenu dođu do pola vrate se. Šta je bilo? Ono ko će se vidi u pilu, znaš, ko će s traktorom, a ko će s traktorom namjerno stavili Zagreb, glavni grad, ove budaletine ne mogu doći do Zagreba. Upališ traktorom i kad smo u Zagrebu pa za 3 dana. Normalno da odu stanu. Onda ih pitaš kako je bilo na prosvjedima. A čuj da nemam kožu i klimu u traktoru poludio. Jebali vas traktori. Najjeftiniji 100.000 eura. John Deere. A nema se užas, joj kako je teško. A narod radi šani, jebo, pošte. Dimi se iz naroda koliko je radišan. Ne znam ko je izabrao vlasti, jebote, neki marsovci. Narod, odličan je narod. I glasao sam za Kukuriku, iako je to osobna stvar. Da vidim šta mladež zna, daj mladima priliku u materiju. Znaš ono, ne mora uvijek one mrcine HDZ-ovske biti mlade. Daj malo mlade, Linić. Čačić, ovi balavci, da vidimo, ajde. Hrelja jebate, ej. What the fuck, ne gledam Hrelju, ko je on jebate? On ti je stranka umirovljenika. Kakve on veze ima jebate sad? A znaš kao, stranka umirovljenika je na vlasti, ona znaš kakva je država? U normalnom državama umirovljenik ima pravo živjeti to poučeno, ne mi tu smetat po redovima, po bankama jebate. Došli u banku, 500 umirovljenika stoji. Dođe na red, izvolite djeda, sam zabi šta treba. Kad si penzioner, radi malo umrije ben, ti mater. Ne kod nas, evo. Znaš, nije došlo što penzije, što ode sa 40 u penziju i do 115 država daje, jebote, otkud? U normalnoj državama kad odeš u penziju, primiš 2-3, ajde malo Serengeti, lavovi te jedu, autobus su provali u Kolumbiji, putuj malo Ginije, benti. Ajoj, da. Nije SDP okej, zbilja ono čoveče, u malom prstu imaju sve, kako su dobri. Znaš, ne znaš, je li gore lopov ili budala? To je horor, a sad će krenuti, ja vam kažem, čim penetriramo u Europsku uniju, nećete moći vjerovati. Ujutro, dakle, 2.7. se probudiš. Potpuno drugčija priča. Dođeš u firmu, mislim, ko ima, dođeš u firmu, nije više plaća soma eura, nego 2. Ali ne treba, uzmi je premu mati. Pa tablice onako, plavo, hrpa, ripa, znaš ono, to je šminka, nema granica više. Da se toj prisajedinimo tom dobrom društvu. Svi mi težimo u dobro društvo doći. Znaš ono, Rumunjska, Bugarska, Grčka, jebote.
pogled, majko moj. Vidi ono đubre da opati. Jebe se njima, znaš. Ili Ičić je. Makneš 2 broda i kupaš se. Zuprine plaža, Zaravniš samo ti izraz napravi propelera. A kvadrat 10.000 eura, zašto? Dobre. Hoću reći, ako ništa, ako smo baš na rubu i koma, bar nam je zanimljivo. Ali ozbiljno, to je prednost. Jer najviše sam ugostava imati u najuređenijim društvima, Finska. Šta što tamo je? Znaš, živiš, rasteš. Sve vreme gledaš u jednu tačku, sve je isto, jebo. Normalno ubiješ se. Znaš kad im je sport, hodanje na skijama, jebote sport. Zamisli šta oni prate i gdje se raduju i navijaju. Skira, tvita, fita, bemti. Doleti na hoda na skijama, što imam to 50 km. A oni kao navijaju, kako je dobro, šta radi, koji sport hoda na skijama. I to 1 po 1, jebote. Ajde je start napet, ko Formula 1. Ode na startu da se budu štapovima, onda... Znaš ono, trgaš se da budeš što prije, pa štap u oko, pa... Znaš ono se ništa. Svaki 15 minuta, ajde sad ti. 50.000 ljudi napeto gleda. Pa čak su i Finci vidjeli da je dosadno, jebote. Pa dali im puške, ajde bar pucaj, bebe. Nešto. Imali smo i mi jednog. To je vaš susjed. Fuck. Sad je prešao u sektu u Slovenciji. Pod firmom nemam gdje vježbat u Hrvatskoj. Daj ne se. Ko te tera, šta imaš vježbat hodat na skijama? Hodaj ko dođeš. Evo ti vrata, Zlobin tamo, spustiš se, vlak te zgazi u Zlobinu. Super. Ja nema gdje vježbat, sad u Sloveniji ima gdje vježbat. Sad se vrti u krug, samo Austrija, Italija, Hrvatska, svi studije. Ali neka, nekom bude Slovenac, znaš, dobi budala medalju, pa će reći fuck Croatia. Ovak je fuck Slovenija. Sami ste ga znali. Za Sloveniju opere prozore, Borić od vanilje u Ljubljanu, cijela Slovenija miriše. Mi se svađamo s njima. S Bosnom smo se posvađali. S kim ćeš se svađati u Bosni? Ko je tu predsjednik? Njih 15, jo! I to oko 2 otočića kod Pelješca. Veli i Mali Škoji. Ti viš da je to bosansko po imenu. Sa Crnogorcima smo se posvađali oko rta onog našeg. Kad će se svađati s Crnogorcima? Jel ustao muž? Nije. Ejde, pije. Znaš ono? Muž, Crnogorac ubije ženu nakon 30 godina braka, zašto si ubije? Pa čujte, danas će sutra čuljenost, jebote. Sa Srbijom smo se posvađali oko Riječnog otoka. Ada sa 2 vrebe, jebote. Imamo 1500 otoka, ona iz Splita uvijek u trajektom udari u otok. Šta nisi spasio? Nisam znao da je tu, abante, ma znaš ono. Ma ajde bježi. Jedno se s Mađarima ne slađamo. Ne znaš jezik, jebote. Zato smo i prodali INU Mađarima. Naš pamet, Hrvatska, jebote. INU Mađarima. Čita Šuker ugovor na mađarskom. Pa ne razumijem, a potpiši, volite, znaš. I kad su preveli, jebote. Šta nisi spazio? Onda smo ušli u NATO. Ja sam veselio to, jebote, ajmo sad nekog napast. Sad ću kurat sad. Ne. MiG-21 bis. Iz Jemena, ljudi, kupili smo stare migove iz Jemena. Ja jemensko ne bi novo ništa, jebote, Jemen. Znaš kad su Jemenci bacili migove? Mahmala, ajde pičku majku. I onda prvo došao onaj Milan od Severine što skuplja staro željezo. I probro malo boljih dijelova. I onda naš Kotromanović, ministar konj, dajte mi 2 krila, dajte mi ovaj motor, dajte mig. I u Rumunjskoj se elektronika radila za hrvatske migove. Znaš kad Rumunj napravi elektroniku, čipovi ko psi ovakvi jebote s nogama dole. I u Ukrajini malo polakirali i dolaze 2 miga nova u Hrvatsku
Ja gledam gore, kud gledaš? Pa dolazim, ne, kamionom, onda se radu digne, dečki samo 13 krilo i leti. Ljudi padaju migovi ko kamenje. Eto ti na to pad, ko kamenje. Piloti iskoče, jebe se njima. Vidi da mig ugasi se motor i iskoči đubre. Normalan svijet ima bespilotne letjelice, mi imamo bezletjelične pilote. Jebote čoveče. I onda padaju ko kamenje. I di padnu? Ne padnu na glavu, ne znam, Plenkoviću pa da umanji štetu. Nego Krnjak kod Karlovca. Živi poštena srpska manjina. I Srpkinja kopa krompir, jadna ženica u marami. Ne gleda gore, jebote, šta ću gledat gore? Gleda u šume, otkud inače ustaše izlaze. Nije iskopala ni pola kile krompira, mig na glavu. Prc, jebote, ajde budi manjina u Hrvatskoj, evo. Nisam lud. Oblik Hrvatske nije normalni, ljudi, vjerujte mi. Ne postoji zemlja koja ovako izgleda. Ima Čile, ali lijepo visi uzak. Kod nas iz Osijeka u Zagreb moraš kočiti to da u Sloveniju jebote. Onda skreneš kod Karlovca usko retrovizore paziš. I onda od Karlovca do Zadra nigdje nikog osim onih baba što prodaju sir na autoputu. Ali neko napravi autoput, đubre. A baba prodaje sir. Sira jebe! Tamo kažeš sira, đubre, uđe u tunel. Ma daj, ajde. Onda uže, sad. Šta je sad? Nije više Hrvatska. Šta je? Tanzanija 24 km. Onda opet Hrvatska. Ma ajde, bježi. Glupost. Znaš, onda ti ako nisi neko i nešto, ako nisi zgodan, ne možeš u zatvor u Hrvatskoj. Možeš to vjerovati? Nadan Vidošević. Zgodan ko pas jebote. Izvolite u zatvor. Sanader, još zgodniji. Izvolite. Htio ući Čobanković. Kućiš ti? Pa kao u zatvor, znaš, tamo je ti imate guli krompire, ti ćeš u zatvor. Nema u zatvor ako nisi gore, šta će ti Lugoba u zatvoru? Zato je mogu strati šta hoću, neću nikad slušati u zatvoru. Užas. Ne valja onaj, ljudi super svi, fenomenalni, niko ne zna strane jezike. Jadranka Kosor, I was hungry. Šta je bilo u Mađarskoj, ja? I was thirsty, šta si žena? Ne, u Trstu ja bila, ja. Onda dođe neka budoletina, ne zna hrvatski. Pa jebo. Onda Boža Petrov. Sigurno je lud, ali 100% je na injekcijama. Ne možeš ti biti normalno onako. Boža Petrov. Dođe u petak, konobar mu govori šta ima za jest. U utorak će odlučiti. Strašno. Zoki Milanović. Ode u Gunju, to je gore na sjeveru, gdje su takve poplave stalno da su već ljudima kožice plivače izrasle, gdje su evoluirali. Tamo gdje ono tata je se smije mirat na dvorištu, možeš sinja, ali nemoj duboko. I dođe Zoki tamo, čujte, znam kako vam je, i meni je pukla cijelu kupatku. Ali ne možeš vjerovati, ko drito skrive na kameru, niko nije normalno. Skupa s narodom, narod još nenormalniji. U Hrvatskoj sve više dečki ima dečke. Šta fali, imaš dečka, boli te briga, ideš na žuju, zajebavaš se okolo, mijenjaš odjeću, neće ti srat bez veze, 95% svađa sa ženom, ne znam zašto. A ti ne znaš zašto, ne znam zašto, ali znaš da ne znam, znam, I još sve više djevojaka ima djevojke. Ja gledam švedsku dramu jednu. Ljudi, nema teksta, ali šta se radi? Nisam znao da to ima, odlično je, dečki, znate da ko je dobro. Još u Hrvatskoj je to tabu. Ova je, nije, znaš, cijelo vrijeme ko je, onda dođemo u desničarske krajeve Hrvatske, gdje su toliko desno da su već lijevo došli. Koliko su desno? Glasuju za HČSP, ČSP. Konzervativci, tradicionalisti, vjernici, neko se objesi, na Božić tek 600 ga skidaš tavana. Sinjska krajina, koja sramota, pred 100.000 ljudi. Alkar Ante Brlje i njegov momak. Alkar Ante Krljo i njegov momak. Jebote, ja gledam, pune vam se životom, nijedan Alkar nema curu. Alkar na konju i neki frajer za njim, neko, ko ste vi, alkarski momak. Jebote, ali svi plješću. Kad je Alka krenula, onda sam shvatio zašto moraš imati momka.
radi vježbe. Konj ide ovako, a ti s ovim kopjem moraš pogoditi u malu rupicu u sridu, u četvrtak jebote. I ako nemaš momka, kako ćeš vježbati? Znaš kad su Turci pobjegli 1712? Nemojte u pičku, ne možeš se držati više jebavati. Došli mi Turci do Beča, ali ne možeš hodat. Izjebaš ovi sve dole u sudu. Sad ja znam otkud ono, čuvaj se senjske ruke. Ne, jebac je. Strašno. Ali dobro, nek ljudi radi šta hoće, šta ne da. Žuja je zakon, vidi. To je u Hrvatskoj, žuja je zakon. Jebote zemlja. Jebeš zemlju gdje je žuja zakon. Danas na HTV-u su, i na drugim, još gore na RTV-u i na Novoj. Pazi, danas su filmovi pauze za reklame za žuju. Odmorite se malo od reklama za pivo i pogledajte jedan film. Jebavate, reklame nikad gotovo. Zaboraviš koji je film bio. Jel Kum 1, 2, nije, šta je? Stvaramo prijatelje od 1800, stvareš ti pijance, majko ti evo 1800. Vi imate prijatelje ispred Konzuma. Vi ste dugo već prijatelj žuje. Bez mozga, bez ideje, bez posla, eto ti prijatelj. U reklamama mladi ljudi, cura do 18 godina, piju pivurde. Popiješ pivu i jebote koja ti neko umro ustima. Fuj. Sad imaju ovakve veličine. Jednu jebote. Koliko se popiju? Jednu. Normalno kad te žena, pazi, mi jesmo muškarci mrcine, ogromne, 2 metra, glavom kroz zid, svašta radimo, vodimo ratove s jačima, sve, ali se bojimo svojih žena, svi. 2 metra fraje solo brkovi, vjerujte mi, bojat ćete se krvavo svojih žena, svi vi, koji sad mislite, ej, znaš kad te ulovi, dođi tu, sjedi, tam se malo pomakni, evo, kućiš tu, kućiš u pičku, macite tamo sjedi, kućaš, jebem te voda, vrati se ovamo, kreni se, kućaš takav, kad si ti sinoć došao kući? Ko ja? Ti da, kog drugi? Kad si došao sinoć? Sinoć? Maksimalno je moglo biti 1, nije nego u 4, šta pitaš kad znaš, oti? Jebote, strah i trepet. A žive, imam babu 103 godine, kunem vam se. 103 godine, diše i gleda u mene, zajebala me. Kad imala 90, kad god se nakašli, ja dam ruku, ajde onda bako. Ajde jebem ti matrona, preskočila ko reme na golfu, pa još 90. Aplauša, obrve ko Mesić, uplašiš se kad je vidiš. Strahovito. A znate da u Hrvatskoj ima institut bivšeg predsjednika isto? Budaletina dobio 12 miliona godišnje. Bivši predsjednik. I šta onda? Šta je s bivšim radnicima Kamenskog? Umri. Šta si ti bivši predsjednik? Pa šta onda? Goni u kurac. Ne. On je bivši. Kad ja dođem doma, neko s mojom ženom, što radiš to? Pa ja bivši, pa malo. Jebolo vas bivši. I ova je viška, kamo li bivši? Strašno. Strašno. Ne znaš ko je ko u Hrvatskoj. Josipović, Jadranka Kosor isto izgledaju s 20 metara. S leđa. Bijele glave, dole crno, neki dan Ivo, ono Jadranka, joj, sorry. Sve isto jebote. I onda normalno, žene, ali pružaju otpor jebote, zajebavaju te, umireš po 30-40 godina radnije od njih. Žene su gadna stvar. Ali dobro. Šta ćeš? Ne znaš šta bi pričao djeci za laku noć. Ozbiljno vam kažem. Ako hoćeš hrvatsku povijest, ode u zatvor jebote. Šta da pričaš za laku noć? 3 praseta. Zamisli jebote budalu koja je napisala 3 svinje napravile kuće. Kako? Kako ćeš špric bacat? Svinja. Ona ti djetetu, znaš što se moje žilo jednom 3 prasta i napravili kuće, oni svaki svoje. A tata, šta je? Zašto mi onda postanari? Jebi ga. Ne, to je bajka, ide okolo, žali se, svinje moju kuću, moj tata nema, eto. Crven kapalica. Ti zlato zaspit, tata će ti čitat Crven kapalicu. Živjela jednom curca ovako ti, znaš. I imala mamu, tatu nije imala, ali mama je bila, ajmo reći, jel? Ne znam kako da ti kažem. Jedan dan tada, ne kažem ko, kaže curica Crven kapalica, ako ti odi baki, odnesi u 20 deka posebne sira i nekih tableta, hoću mama, di u šumu jebote. Di u šumu. Baba ima kuću u sred šume.
Bez komunalija, bez papira, bez ičeg. Zna se šta baba radi. Prostitutka stara, ima neonsko gore. Kod babe. Jer pazi lovci, krlovci, Čermak, Todorić, jebote. Nemoj skretat s ceste, neću. Ne slušaš srce? Slušam. Djete tu ovakve oči. I sretne je Vuk. Vuk je sretne. Mrcine alfa mužak 70 kila. Ovakve očnjake ima. A kad te zagrize, očnjaci dođu između prševa pa te ubije jednim ugrezom. A kad te čopor ljubavi napadne, slušaj tatu prije spavanja. Onda te jedu još živu, znaš srce. Spavaj. I pita Vuk Crn Kapavicu, kud ideš? Kod bake, dobro dođenja. Odi i proguta, pa zguta jebote sud. Zadite guta Vuk. Dođe Crn Kapavica, kuc, ko je? Tvoja unučica uđi, nije zatučena. Normalno, baba radi ko benzinska od 24. Dođe lovac Vuka po svoj postotak, normalno. I raspori Vuka, evo. I onda dijete će se, zaspaće kad tada, ali se više nikad neće probuditi kao normalan čovjek. Onda se pitamo otkud Vesna Pusić. Poštovanje, nisam više mogu izdržati ovog Talijana. David bez veze. I sjebeno Rumunjska i Bugarska. Kako sjedam, čovječe? A? Šta kažete na sjedanje na stolac? Evo, drago mi je, čuo sam, pripremala memorija gore, većina ste twitteraši. Twitteralji. To je dobro i dobro je što je tema Europska unija, vidim da ste većinom jako mladi, to je dobro. Mislim, nije dobro da ste vi tako mladi. Bolje bi bilo da ste puno stariji, onako, u stranci penzionera. Mladi ne vide budućnost u Hrvatskoj, naravno. Stari ne vide prošlost, tako da je Hrvatska jedan koloplet dobre zezancije. Ali vas molim da ostanete u ovoj zemlji jer je zanimljivo, bez zezancije. To je jedan od razloga, zanimljivo je, poludit ćete vani. Odete u Finsku, umrećete za godinu, dvije od dosade. Znači, Hrvatska je abnormalno zanimljiva zemlja, zato valja biti u njoj. Otvoriš prozor, gledaš van, super. Nema šta se ne događa. Pogotovo tiskovine, jutarnji, večernji, 24 časa, ne znam. Gledaš ekipu na televizijama. Tako nešto nema vani, vjerujte mi. Fincima je toliko su ubijeni u pojam da im je hodanje na skijama najzanimljiviji sport, jebote. Zamisli to. Biti mlad u zemlji gdje napeto gledaš kak neko hoda na skijama. I to 50 km budala hoda. Znaš kao, čovječe, kako je zanimljivo. Za koga navijaš? Za Juhu Poikonena, jebate. I fakat, on hoda. I to jedan po jedan hoda, đubre. Ne da je na... Znaš, ja bi shvatio da je sad start kao na Formula 1 pa se budu štapojima kopaju u oči. Kojiš? Malo krv da potekne. Onda bi gledao bar start. Ne, svakih 15 minuta, ajde sad ti. Pa sad, znaš da slučajno ne bilo zanimljivo, njima srce malo pukne, pink, ako je imalo zanimljivo. Znači, to je, furka je Hrvatska abnormalna, onda pogledajte oko sebe, demokracija je abnormalna, ulazimo uskoro, kao što ste čuli, u Europsku uniju, to je elitno društvo. Dakle, ulazimo u odabrano društvo. I vi, jamačno svaki od vas twitteraša, ima svoju škvadru. Nešto se družiti, sjebate sa Ciganovićem. Znaš imaš svoju škvadru i unutar tog kruga si. Dakle, Hrvatska želi što ljepši krug bit. Dakle, tako se pridružuje Europskoj uniji koja je listom fantastične zemlje. Od Slovenije, Mađarske, tamo Rumunjska, Bugarska, Grčka, pola Cipra. Znači, otok veličine Mljeta pa pola. Oni su Uniji. A vi Hrvati, ima mita i korupcije. Naravno, to je za ove malo slaboumnije dobra priča kako je mito i korupcija je u talijanskom ustavu uneseno. Po talijanskom ustavu imaš pravo davati mito i biti koruptivan. Onda kako je to spika? Dakle, budite ponosni što živite ovako lijepo. Imaš samo 4.300.000. Fakat još ima mjesta za 8 milijuna da niko ne primijeti da još 2 susjeda imaš. Dakle, to je gušt, jer Hrvati ne rade djecu rado. Vi ste slučajno se rodili. Isto ko i ja. Ko te pita, evo, koje je planiranje? Hoće samo ispadneš iz mame tup. I ona je stara, samo govorim, dajte to podaperite tam, jema.
Od 4.300.000 od stoljeća 7. Jel znate vi koji je to broj? Pa znaš koliko je Kineza, šta oni rade? Kako mogu oni napraviti 1.100 miliona, mi 4.300.000 i to od stoljeća 7. Ej, ja bi sam napravio 8 miliona. Evo, bilo ko od vas malih twitteraša. Ne možete niko da 1300 godina. Ej, čoveč. I komadi. Samo next. Neće Hrvat raditi. Zato morate ostati. Nemojte otići. Ko će napraviti dijete? Ko? Čobanković jebati. Molim vas, nemojte ići. Biće to super. Čim uđemo u Uniju, bit će fenomenalno. Sutra nećete moći prepoznati državu. Kako će biti dobro. Iako je na vlasti vaša kontra. Umirovljenici, jebote. Stranka umirovljenika vlada vama, ej, oni su u koaliciji. Jel možeš to vjerovati? U normalnim državama, kad odeš u penziju, ajde umri malo jebem ti, mrš. Znaš se, Kanada, Japan, ove normalne zemlje, kad dođeš u mirovinu, putuješ malo okolo, znaš što oni s aparatima, Serengeti, Afrika, lavovite jedu, znaš, u Boliviji gineš. Jel umirovljenik koji voli državu rado gine? Ne jebote, kod nas čovječe došli na vlast, koliko ih ima. Kod nas se penzioneri dijele ko stanice, uđe jedan, izađe dva iz lifta. Šta je jebote? Čak ima i mladež stranke umirovljenika. To su ovi balavci od 60, 65. Šta je? Pa to ne možeš vjerovati, pa to vidiš nakaznost cijelog sistema. Još žene hrvatske, još su veći daveži. Po 30 godina duže žive od muškaraca. Od muževa, bez zancije. Kad ste vidjeli 3 dida u crnini da idu po cesti? Kad jebote? Ja nisam nikad. Nikad nećeš to vidjeti. Nego ona jebote. Crna marama u crnini ide sa after groblje partija. Di su tvoji, moji su od ovuda pokopala ih 5-6 jebote. To se živi, jebote. Znaš, a crnina je kod žena samo znak da je solo. Kao solo sam možeš. 30 godina, ej, čovjek, jer muškarac rado umre u braku u Hrvatskoj, rado. 99% muškaraca nađu mrtve u krevetu nasmiješene. Fred sretan jebo, još ih ovak nalaze. To je horor šta se događa. Mi smo predobri za Uniju, prezanimljivo je. Pa štaš u Austriji, tamo ove brljanje, samo kuća, posao, kuća, ništa. Ovdje čovječe život počinje tek sa 70. Moja baba ima 103, našla dečka, jebote. Pazi, baba 103 godine, ljudi moji, plavuša, 4. put zube dobila. Našla dečka, rekao, kad jebote, di si našla? Na infuziji smo se upoznali. Malo ima 97 godina, jebote. Pa ne možeš vjerovati. I najviše droge se troši po staračkim domovima, a na vas drvlje kamenje. Mladi se drogiraju. Kad ste vidio babu s kratkim rukavom? Pa ja pitam svoju bako šta je. Pusti me sine, sva sam na iglama. Rekao, znam jebem ti mati, znam. Te fore, čovječe Bože. Znaš, trebate prokljuviti oko sebe, mojte ne slušati ove tiskovine i to. To je proizvodnja, vijesti se proizvode, vijesti, kod nas isto koji cipele. Oni proizvode vijesti da bi vama manipulirali. Ma daj bježi čovječe. Misliš svojom glavom među škvadrom si pomozite dok ne odrastete, ne počnete zarađivati. Mislim ako počnete zarađivati. Jer nije normalno. Kod nas uopće ni ne znaš ko je ko. Ja neki dan idem po Gornjem gradu, Ivo, ono Jadranka se okrene, joj pardon jebote. Josipović i Jaca isti u pičku. Bijele kose, čupe, glave, ne znaš koji kos leđa, 10 metara isto izgledaju. Samo ona ima brošo naočale, to je razlika. Svi zgodni, lijepi, u Photoshopu, pomlađeni na džamo plakatima. Ja nisam glasao za Vesnu Pusić, mislio da ima 16 godina, jebate, ono koliko je pomlađena. Ne mogu za maloljetne glasati. I onda oblik države, to morate ispraviti, bar malo rastegnuti, poravnati. Ovak gleda Hrvatska, još Istra visi dole, jebate, to ne postoji država na svijetu koja tak gleda, vjeruj, jedino mi. Ima Čile, ali visi normalno, lijepo, onak, dole, ko zmija. Šta je ovo, jebote? Prođeš Karlovac, pazi, do Zadra nigdje nikog, samo one babe opasne, dvozube sa sirom. Na autobanu. A ja volim taj sir kad malo na suncu jedno. Sad 2 stoji ko će malo otopi, pa
parmiran sa dlakama, znaš, samo sad, te bakice, kako će prodati sira na auto? Pa sira, jebem ti, man. Ne mreš, nije oblik dobar za uopće živit. Pogledaj Sloveniju, malo okrugla, lijepa, bucmasta, evo, ima i 2 miliona, taman, uređena, štedljiva. Na Bregani radi frajer, gleda ko iz Italije ulazi. Čistačica jedna radi u cijeloj Sloveniji na pola radnog vremena. Usi sa Sloveniju opere stakla, evo ti Boriću na Ljubljanu, cijela Slovenija miriše. A ne, mi posvađani, znaš, s njima oko granice. Uopće ne znamo da ima granica, jebate. Možda uopće nije to Hrvatska, možda drugčije izgleda. S nikima nismo do granice, ništa. Sa Slovencima nemoj, to su naša sela, nemojte tu ploviti, nemojte ovdje. S Bosnom smo se posvađali, s Bosnom oko granice. S kim si se svađao? S kim u Bosni? Ko je predsjednik? Njih 15, ja. S Crnogorcima oko granice, tam neki rt. Znaš, usto muž nije. Joj, dajte kad se ustane, zovite da se svađam. Sa Srbijom smo se posvađali oko riječnog otoka Ada, sa 2 vrbe gore, jebote. Eto svađe. A imamo otoka toliko, ona bodoletina ne može s trajektom udari u otok. Šta nisi pazio? Ja nisam znao da je tu, jebante, man, znaš ono. I onda se s Mađarima ne svađamo, ne znamo jezik, evo, šta se svađa. Zato su i prodali INU Mađarima. Ugovor je bio na mađarskom, a Šuker čita. Šta vama potpišu, jebeti samo da... Kad su preveli u jebem tme, da. Znači, niko ne zna jezike, osim Sanadera i Josipovića. Sanader toliko govori strane jezike, da on suca ispravlja, jebote. Ej, vi haben wir haben wir. Haben wir, ej. Mali razvaljuje. A ne Jadranka. I was hungry. Šta je bilo? Bila sam u Mađarskoj, aha. I was thirsty. Evo, sad ću natočiti. Ne, bila sam u Trstu. Pa je, people must... Puna usta bombona i govori engleski. Antičević, Vojinović, Mirić. Jedno ja kad sam pola sam u Istri, pola ovdje, i onda ti u Istri ne znaš, možeš znati talijanski, da bi govorio iskrivljeni istrijanski. Žbalja, forši, znaš sve kao šta to talijanski, a nije. I onda sam skužio da je talijanski u stvari znakovni jezik, jebote. Oni za sve, za svaku riječ imaju pokret rukom. Uopće ne moraš govoriti talijanski. Samo, ej, talijanski okrene. To znači da se makni s mog parking mjesta. Ovo je, ma koja ti je? To znači na talijanskom. Koja ti je? A da. A ova s 2 je i psovka još pridodana. A ovo je pa ubiću te mater. Znači ono. I govoriš talijanski, pokazuješ talijanski bez greške. Jer samo to naši ne znaju. Onda smo ušli u NATO, gledajte. Iskreno, kad smo ušli u NATO, ja sam se nadao da ćemo nekog napast, da vidimo kak ide. To ko da kupiš Škodu pa stoji u garaži. Da je malo, napadni nekog jebem ti, znaš ono, NATO. Ne. Kod Plesa vidim kako traktor vuče mig, jebate. Ej, šta je bilo? Neće upalit. Šta ti je? MiG 21 bis. U Rumunjskoj reparirano, znaš. Čovječe, znaš kad Rumunj nešto osavremeni. Rumunjska elektronika, to je poznata u svijetu. Da ti oni naprave vojnje. Normalno imali smo 2, prc. Oba 2 padnu, dole sad nemamo ni jednog. U NATO-u. Vele sila. Kinezima svjetlo gorilo 24 sata u glavnom stožeru od straha. Jebote. I di su pala ta 2 miga? Nisu pala, ne znam, Šeksu na glavu. Nego gdje? U Krnjaku poštena Srpkinja Kopa. Poštena žena, pripadnica manjine. I ne gleda gore, šta je ona ima gleda gore, jebote. Gleda inače okolo, otkuda ustaše izlaze. I pred spadne mig na glavu, evo ti. Pa ti budi manjina u Hrvatskoj, evo ti, neću biti. Horor. I hrvatska žena je uteg na nogama. Abnormalno su zgodne, dok su mi ružni. Pogotovo ovi twitteraši od, brate, naše ono gledalo pukne kad se pogledaš. Gledaj mene, ko tabure s bradom, jebote. Hoću reći, a žene su nam abnormalno zgodne, zbilja nije normalno. Gledamo američke serije, čovječe, sve ono, ko iz kafića, onog Razrata zvijezda ekipa. Kod nas žene predivne hode u podsjeću, uopće miš da to postoji. Ali one rade na sebi.
Po 6 sati radi na sebi, pa tek onda izađe. Zlato moje. Kod je ona slučajno takva. Znaš jak gleda ujutro, jebem ti mat. Je, ali, znaš, ono, viši laboratorij, niži laboratorij. Krema za dan, krema za noć. Ko da krema zna kad je dan, kad je noć, jebate. Ja sam rekao svoje, ti kupi samo kremu za dana. Kad se mažeš po noći, ja upalim svjetlo, otkud krema zna, jebote, krema. A pazi, mi muškarci, recimo, twitteraši, mi volimo. Dakle, kad se zaljubimo, volimo. Baš a žena izračuna da te voli. Ona stavi na papir. Pa kad zbroji, ako te voli dobro, ako ne, a Bože. Znaš, aha, dobar je faks, tata u Njemačkoj radio, dobro, Golf 5, GTI, podvuče, zbroji, volim ga. Kao Slavica Eccleston, onaj mali, to je ljubav na prvi pogled. Koji pogled? Nije ga ni vidla, jebote. Pusti fore. Pogledaj rugobetine muške. Znaš, on zgleda... a komad pored nje. Znaš, žena izračuna da te voli. To je dobro kod žena. I onda ti nisi svjestan. U vašim godinama ti misliš da furaš kao, znaš, ovo. Ne. Ona ima ideju u sebi, tu G tačku. Kako će te žena, pogotovo nogometaš, neka budaletina koja zarađuje. Onda je ona kao tek perego tu po špici. Znaš, kao ide u shopping, ona konje radi. To je ideal. Jer zaposlena žena nije dovoljno voljena, nije dovoljno našla dovoljno bogato, pa mora i ona jadna raditi. Ideal žene je da niš ne radi, a da naravno ima se. Ili je to zaslužila? A da. Sjećam se svog prvog sudara, tu baš na trgu. Jasna peršun, crvena, rudlava kosa, zelene oči. Ja taman motor malo opro, malo samo ruke i na sudar. Dolazi ona, prepadnem se. Isus Bože. Ne da je lijepa, nego ovakav Strukić, ono, anđel. Pipam iza su joj krila negdje. No, vodi mi za ruku da je odleti gore, nešto je volim. Uopće ne možeš vidjeti kak je zgodna. Onda hoćemo na klopu. Može. Normalno nije oduševljena, ako samo je seljačina oduševljena. Da padne atomska, gled, pala atomska, jebo taj sunce. Da, vidim. Kojiš čovječe, ne znaš ti staviti cool, ne? Dođemo, rekao, dajte mi kilu od ribara, kilu od buta, od pivca, jedan cijeli pršut narežiti kompletan, a kost kuhajte da mogu onaj mozak isisati. Šta ćeš ti? Salatu. Ne, šta ćeš jesti, jebote? Pa salatu, dajte meni šopske jedno 5 kila i dajte mi 4 luka, samo naznačite, ja ću ga raščerečiti. I ja, pored mene čoban u crnini, jebote, plaće. Ona jede list salate, pola, I onda gurne, ne mogu više, ne se zaljubite, poludiš za njom. I odmah pravac crkva. Odmah, čovječe, ni ne znaš ko je. Dođeš, svećenik ispred tebe normalno govori šta hoće, bez se njemu neće se on ženiti. Pa da. Ono, baš te rebe. Ti mate. Dok smrte ne raste, dok smrte jebat. Samo nadoštukava, znaš, samo sve manji i manji. Imao 2 metra, bio plav, visok, zgodan se nisam ženio. Čim se ženiš, samo Da li ti konju uzimaš Mirenu za život? Da. Da li ti mi uzimaš konja ovog? Da. Rekao duplo, rekla da 2 puta, ne, nego njena mama rekla da. Ti dobiš i nju i mamu, ko u Konzumu, kupiš jednu, dobiš 2. I odmah u crkvi dobije 20 kila, nemojte se dečki prevariti. I žena, slikajte ju kad ulazi u crkvu i kad izlazi. Ko da 2 idu van. Ona negdje drži tih 20 kila, ne znam di jebote. Čim se rekao da, prc. Onda kao mladu preko praga, čim jebote, s viduškarom jebote. Naravno, odmah ti radiš u rudniku, a ona je domaćica. Sad normalno neugodnjak je, jebote, ništa ne radiš, samo ležeš i sudoku. Onda izmisle spiku da one duplo više rade, one drže 3 ćoška kao, znaš, to je bajka. Mi držimo 3 ćoška, onda ti dođeš iz čovječe rudnika, ti nju pridržavaš kad dođeš, ona je umorna. Šta je bilo ljubavi?
Viš kako se smije, ko da sebe gleda, jebote. Kao, oprala sam 5 mašina veše, adne serije, jebote, mašina pere, ne ti. Usisala sam cijelu kuću, rekao da vidim usta su ti od prašine, možda još. On mi muljat ovdje, jebote. Čovječe. Jer je neugodnjak, normalno. I onda hoćeš napraviti malog miru, malo nasljednika, znaš, ako je brak između muškarca i žene. Onda recimo, u tom slučaju, govorim samo o tom iznimci, onda kao, znaš, onda joj daješ znakove na neki način da će večeras biti naša fešta. Da je pivac sponsor. Šta je bilo? Ništa. Onda pustiš nju u prvu kupovnicu, onda ti uđeš unutra, počupaš se sve lačude, obriješ se. Ako treba, cijeli se opereš, cijeli jebote, izdržiš i opereš. I na kraju čazmatra s potkošulja, fino ona, bijela, froterne gaćurde, ona s debelom gumom i prorezom, pravac soba, onaj poplun s onim romboidom, maš od mene, bem ti, ma. Šta ti je ljubav? Mršta moja, bem ti, mrš. Šta ti je zla? Mrš? Zašto? No da me pipnuti, jasno. Kuda Karadžić leži? Šta je ljubav bilo? Dobila sam, eto šta je. Čovječe, kad dobije ko SDP izbore, nikad gotovo jebate. Onda dođeš za mjesec dana, opet, maštamo, šta je bilo, nisam dobila. Pa šta je? Priča u urdu, dobila, ne dobila, ti ne dobiješ. Dođeš 3. put. Glava je boli, a žene kad glava boli, fake, to je furka kao da je krško puklo. Joj, glava me boli, magli se, ne vrem te živog. I rekao, gledaj, ja s tvojom glavom nemam ništa, ne namiravam. Ništa, čovječe, gledaj kroz prozor, ako hoćeš. Gledaj Larine vjetrove, radi šta hoćeš. Ja imam pravo na svoju minutu. A vidjet ćete u braku, nakon 10 godina braka, 60 sekundi je maksimum. Jer te frka da ne počuje nešto na telki dobro, a ti brljaš. 60 sekundi s oblačenjem. Znači, u mom slučaju, Srna izvede auto, ja već gotov. Samo krenem, ko ćeš ti preko ode, ja idem ja. A ja se vratim, nisam skužio, šta ti, ne kužim. Bitno da je tebi lijepo, đubre. Rekao, gledaj ljubav, jesmo počeli iste sekunde. Pa jesmo. Imala si priliku, ali ne možeš biti brže od mene, ej. Ja najbrži u Zagrebu, evo. Ali ona dođe dijete, ali tek malo dijete prc, rodi se, mali Miro. Sad ti si u obitelji zadnja rupa, to ćete vi, twitteraši muški, vidjeti kad dobijete klinca. 0 si. Prvo je mali Miro, pa ona, pa njena mama, pa najbolja prijateljica, pa njemački ovčar, pa dugo niko, pa tek onda ti. Stalno smetaš, kako to hodaš po kući? Kako hodaš? Ko slon. Daj zatvori taj prozor, hoćeš da mali Miro propuh ubije. Daj otvori ta vrata, hoćeš da se ugušimo bez kisika. Hoćeš uzeti bananu, daj bem ti mater, nemoj ti žderat, to je za malog Miru. Onda banane pocrne, hoćeš pojest da ne bacamo, šta ne jedeš bananu? A danas su djeca takva da roditelji bježe od kuće, ne djeca, bježi čovječe, ima ova Mila Jovović, pola vlade radi za djecu, ne smiješ odgajati, lupiš po dupetu malog Čedo Prodanović, šta je bilo ovdje jučer? Mali od frenda, 8 godina je star, uzeo motorku, reže namještaj, svi gledaju. Pazi srce da se ne porežeš. Mali, rasplačeš se, svi skoče. Šta je bilo ljubavi tatina? Netalo benzina. Sad će tata nasut. Koja djeca? Majke ti mile. U moje vrijeme, ko si? Željko pod navodnicima mi je ime. Danas kad dođu gosti, mali sere s 5 godina. Za stolom, drži glavnu riječ. A svi se moraju diviti. Da, kako je mali pametan čovječe, kak je, Indigo je dijete, fantastično, kak je mali, da mali sere bez veze, svi se moraju diviti, joj, super. Kako je mali, fenomenalan, super. U moje vrijeme, kad se čuje da dolaze gosti, na lanac iza kuće jebote. Na lancu sam bio iza kuće, imao zdjelicu, Željko pisalo gore. Šta ti s gostima tu? Kad odu, onda baci mama kosti, ručak, a ja i psi, trči, ko će prvi uzeti. Danas ocjene dođeš u školu vidjeti, ja svoje tamo u Medvegradsku. Hodnik 5 km, onda te snimi. Razgovara s frenicama, i kojiš onda frajati, kojiš ona. I kojiš frajati, onda skuži mene. Dotrči, tata, kaj si došao? Pa da vidim sramotiš. Pa ti nisi normalan, pa kaj mi sramotiš? Svi će znati da si ti moj tata, ja ko zmija ispužem. U moje vrijeme ide mama u šlafruku u školu.
Na glavi vikler i oni željezni ko Robocop, jebote. Aj njoj reci kaj ideš u školu, ajde reci, jebote. Dobiš Gianni Maršana avansno, jebote, daj, nemojte. A čula me baka, kuš, a bake šatro vole djecu, vole tući, jebote. Svaka baka jedno 5-6 puta razbila malog, ali niko djeci, i vas je tuklo, 100% se ne sjećate, to potisne dijete, smuc. I to je prvo, drugo, niko djetetu ne vjeruje, niko jebot, svi misle da laže. Jo daj kaj muljaš, di bi te baka, a baka đubre zna onako bubrege da se ne vidi, majko te jebem. Pa moja je me razbijala zato što sam bio preživ, to je bio glavni krimen. Šta bi trebao biti polumrtav jebote da ne dobim batinu. A JNA tetovaža, prvoborac đubre bila jebote. Njemci desant na drvar, vjerujte, desant na drvar, iskaču padobran i vide moju babu nazad se vraćaju jebote. Kakva, dijete, ko kante za smeće prije bila djeca. Ko te šljivi, svi lažu. Sad će tata doći, sad će tata doći. Tata ide na robiju 5 godina. Sad ću tata, evo, sad ću ja doći. Odnećete crni čovjek, ćete odneti. Doće cigani pa ćete odneti, vještica ćete odneti. Ljudi neki ćete jebote, ja sam 29 godina se okretao i me neko odnese. Zato jesam danas ovakav, ajde odnesi, evo ti, evo. Sve od straha jebote. Znači, spike za malu djecu. Nema. Jadna djeca, ali onda je bilo pjesama čak, dakle u glazbi, o ljubavi se pjevalo, sviralo, kuš, ono bez greške. Ti čagaš, a stvari su bile tak duge, škvadro, da sam ja upoznao komada, prohodao i prekinuo dok je, po 15 minuta stvar. Dosaditi više čagat. Iako stisnu tak da je pobjelila onako. Nema kisika samo. Osim Kvinovaca, đubrat, fino je do pola. Bojemska rapsodija. I onda jedan put poludi, jebote. A danas, i bio mi je uzor, tekstovi su bili da ti pomognu kad čagaš s komadom. Opusti se mala i skini jaknu, ugasi svi, jebote što on pjeva, samo radim. Ne trebaš razmišljati. A danas, what a motherfucker wanna kill you, motherfucker, šta ti je jebote? Doći moja banda, jebac ima, banda moja će doći, razbit ću vas, jebate banda. O čem pjevaš to? Daj mi pomozi. Lady Gaga, haljina od kotleta. Odi Gago, skini, on se skine, sad maš tamo jebem ti. Znaš, dođeš na koncert, đubre na stage-u, ajde, cure da čujem, ajmo dečki, ajmo cu, jebote, ja sam padao, ti pjevaš, ne ja. Dođeš na koncert, ti si pjevaš, ko budala on gleda u tebe. Mišo Kovač, pod infuzijom. U Žatiki, u Poriću ja vodio. Od Pitralona ne mreš bliže na 10 metara od njega. Samo je krenuo, znam da nije bilo samo moje, i 3.500 ljudi pjevalo, on ide na gablec. Zbog tako muško-ženskih odnosa opterećenih takvim stvarima, sve više muškaraca ima ko ljubav muškarce. To je super. Imaš frenda, dečka odjedanput, žuja je zakon, čovječe. Što nije dobro. I ima sve više cura koje vole cure, to sam vidio u jednom švedskom filmu. Nema teksta puno, ali radnja jebote, ludilo. Ali danas je to frka još uvijek, znaš što smiješ reći? U Sinju, Sinjska Alka, ne možeš vjerovat. Alkar Ante Kotromanović i njegov momak. Alkar Pero Čirić i njegov momak. Alkar, jebote, kuš, šta je? I 100.000 ljudi sjedi, ali pazi, tamo su desničari takvi da su već lijevo došli, koliko su desno. Glasaju za HČSP, ČSP se onaj jebat. Konzervativci, tvrdokorni, vjernici, čovječe, neko se objesi za Božić, tek 6. skidaš s tavana. Pred svima i svi plješću alkarima s momcima. Nijedan alkar nema curu, svi imaju momke. Ko si ti? Alkarski momak, čovječe. Pitao sam se zašto, onda sam skužio kad sam gledao alku, da konj ide ovako, ti ako ne vježbaš ne možeš biti alkar. Konj ovako se trese, a ti s onom kopljem moraš pogoditi drito u sridu, u četvrtak s onim kopljem, u malu rubu, znači moraš vježbat. Znaš kako je gadno dole kad su i Turci pobjegli, vidite opet, znaš, Turci nisu mogli izdržati. Saznam od kuda nam fora, čuvaj se senske ruke. Jadna moja zemljica. I žuje je zakon, da, to je fenomenalno. To je jako dobro, čoveče. Žuja, onak 4 frenda, ludilo, komadi,
Šveđanke, čovječe, žuja, jebote, kad progovoriš, popiješ žuju, progovoriš kada ti je neko umro ustima, jebate, žuja. Kakva žuja? Kao žuja je zakon, po čemu? Sad su filmovi pauze u reklamama za žuju. Sad se odmorite, tišina tamo. Ću ti ja dat. Napila se žuje, pala prda. O tom se radi. Dajte malo mladi, mojte ne parat na te fore. Stvaramo prijatelje od 1800. Vidim na te, što još ti pijance matrati imamo 1800 i neke. Vidim na te prijatelje ispred Konzuma. Koliko ste vi već prijatelji? 20 godina prijatelji. Lako je sad dok se ne navučeš. Vidiš poslije, prijatelji ispred Konzuma. I žuja, majka ti je, žuja čoveče, ventim. Šta ti je? Još ima jedna od 5 litara. 3 litre badove, normalno jebeš to ne vrijedi ništa. Od 5 litara jedna žuja. Kad te pitaju koliko si popio, jednu. Ko je? Đuđe, daj mi 50 panova. Karlovačka, šta vam je jebat? Kao nije alkohol, ne, ja sam. Kad je čevru popiš jednu, a vidim ljude na minus 20 žderu te žuje. Fuj. Progovoriš nešto, ovo je obrve od smrada otpadnu. Jaka žuja jebat. Super, baš je zakon. One budaletine po reklamama. Još komadi. Još cure od 18 godina, kao vi. U reklamama za ispred njih žuja jebot. Ja kad vidim žuju, možda se nešto betonira ili ne znaš ono otkud. Mlade cure sa žujom. Fuj jebot. U ustima umro njemački ovčar kad progovori posle žuje. Jako dobra fora. To je, znate zašto? Zato što ste vi ideala. Vi ste ta nagovaračka skupina, ili ako imate svoju lovu, dobri potrošači. Ako imate roditelji, onda ste nagovaračka, jer roditelj će uvijek platiti djetetu sve. Zato je furka to. Znači, idealan Hrvat je supijan od žuje i plus toga stalno razgovara, vip, mip, tele, znaš. To je zakon, čovječe. I pogledajte reklame, potom vidite koja je namjera. Prvo, svi mladi sretni u tim skaču, čovječe, ludilo. Koji ti je koji? Zašto si sretan? Pa kao, šta je jebot? Znači, to treba zaustaviti, hoćeš mi objasniti sve reklame, šta ti je jebot? Šta je? Pa kao, čovječe, šta je? Kao neko te nazove, pa kao, joj, šta je? U svemu traže, pogotovo u ženama. Žene su najveći potrošači. Za održavanje žene mjesečno treba jedno 5-6 kuna. Dobre žene. Troši ko Audi, onaj 4.2 iz 92. Imam ih 5 u kući, to je 4. Prepadneš se. Ideš u trgovinu, idem, daj mi kupi uloške, dobro. I sad idem prema trgovini, misli ću dati mi 20 deka posebno, jedne uloške. Šta ti 3 regala puna različitih uložaka? Onda imam papirić, dajte mi LG uloške digitalne sa vanilijom, sa prorezom, sa krilima, leptirom. Šta ti je jebot? Imaš komad krpe i ne seri, o čem pričaš jebot? Dajte prestani, šta bi da mi imamo mjesečnicu muški? Šta bi bile različite šelne po željezarama? Ajde više, na vrh glave ste se popeli s tim. Očupa obrve pa nacrta nove, šta je si luda jebot? Ne, njima je dosadno, vjerujte, to treba rudnike pootvarati, jebote. Krastavce na facu, onda te iste pljus u salatu, fuj, jebam ti, brate. A zatvori tu ljepoticu, bilo koju, na 7 dana u samicu, pa je pusti van. Kad izađe, Isuse, ko si ti? Tvoja žena, jebote. Ime su reći duže majore, otkud vi u Hrvatskoj, jebote, ono. Obrve se spojile u jednu, kod da ima šapku, a ruke ovak drži, ne može spustiti zbog dlaka ispod ruku. Ali ljudi moji dlake na nogama, ja sam fan dokumentaraca, dakle gutam ih abnormalno, danima, mjesecima, godinama, Animal Planet, znaš, pa ono Grizzly Adams, ali dlake na nogama kod žena probiju kroz traperice, jebate. Svaka može imati futrolu komač. I onda sve im ja priznam, one su bolje, toplije, imaju maternicu, mogu roditi, muškarci su evolucijski više nepotrebni, šta će ti budaletina? Samo moraš prat, podapirat, mijenjati slamu pod njim. Moderna žena ode u banku i naruči s kim će ima dijete. Dajte mi da je zgodan, plav, visok. Znaš ono, što ćeš, svi ko oni iz kafića u Ratu zvijezda. Svi bi imali djecu. O tom se radi. Nismo potrebni više, ali jedno ne dam. Žene su bolji vozači.
Molim, žene su bolji vozači. Kad vidiš kolonu po autoputu 20 km, nije drug Tito na čelu kolone. Zna se ko je. Ona u Korsi juri 60. I njena frendica Ljiljana Storbica. Jebot, bolji vozači. Ti je duga, kratka, šta mi gospođo jebot, maknite se. Po lijevoj strani, pa u Zadru idem lijevo, ovo je te gospić jebote. Pogledajte ženski kad idu van, njih 3-4 u autu, u Korsi, ne vozi ovake vozi samo, sve voze. Sve 4 glave se isto okreću. Bolji vozači jebote. Još kad je pravo do semafora, pogledaj onda koja panika, znaš kako blenu u semafor. I Ljiljana ova isto. Znaš, kod je semafor kombinacija od 65 svjetala različitih, pa moraš čopiti kad je prava kombinacija. Kad bi ostavili crveno, kune vam se iz zezancije, našli bi 4 kostura u Korsiju. Ovdje može ti Rex odživi trčat, ma jebi si mati tamo. Žuto, cure. Zeleno, evo idemo. Joj, opet crveno, jebo ti. Ljude iza hitna furamo, ništa to. Čudnije su drugče, to mi se džasi, zbilja. Recimo na slavama, na tulumima, na aftershave partijima. Kad muški odu na WC, vrate se ko je znao. Kad mi odemo na WC muški? Niko ne zna, osim po mokrim rukama. Ajde, dečki, bog. Kad žene idu na WC, majko... Ljiljana, Ana. Išla bi na WC, ideš sa mnom, ide. I Snježana ide sa mnom na WC i Ana. Pa možeš i ti. Da reci Ivanki da isto ide na WC. Sad je 10:05, negdje oko 10:10 bi se mogle na WC ići. Pa da reci, koje vam je? Dogovaraju se, ne idu na WC kod idu betonera deku. I kad se dogovore, njih 30 se digne. Kućite vi na WC. Onda nose torbe, ruksake, kod da idu u Njemačku, a ne na WC. Kod da ne znam šta radite vi s tim torbama na WC-u, kradu papir i te fore. A dostala prdnje, idemo nekakve nagrade sad izvlačiti. Uglavnom, gledaj, mladi moji, gledajte, mladi moji, slušajte, mladi moji. Kao iskusna psina, da vi nešto kažem. Jebote, svi puše, dajte meni pljugu i meni. Svi. Hoće meni, moj karcinomčić. Mama, znaš, iz pluća. Tate, dada. Ljubavi, daj jednu pljugu, please. Tak te slikali na Rebru gore, daj prstani. Ovi iz HDZ-a na vrh glave su mi se popili. Hvala, gospođo, hvala. Kao, nemoj pušiti, ali pi. Još se čak i hvale. Naš kvadru. Čovječe, uđe smo se napili. Popili smo prvo svaki po 20 piva, onda još litru konjak, uviš, i onda, rekao, čekaj, ti se hvališ da si bio svinja par sata. Pa ono, čovječe, ubili smo se. A mozak sve manji i manji dok ne ostane hipofiza samo. Ko je onda kriv? Svi. Tajkuni, đubrad, ovo, ono. Hoću vam reći za kraj, mladi moji, lagani moji mladi, autistično sam odrastao, dakle, tako ćeš drugčije u Dubravi nego tako. Zađeš van samo koplje. Dakle, mojte ne misliti da ćete biti uspješni kao dio čopora, nema teorije. Bićete jako zamjenjivi, niko i ništa, znači mozak će vam biti kalibriran čoporom. Dakle, možeš kvadra, ali uvijek sam radi na sebi. Ovo govorim vrlo ozbiljno. Dakle, osobnost te prodaje u ovom svijetu, a ne dio čopora. Te priče, mi ovo, ono, mi ono. Recite mi nešto što je u povijesti vrijedno spomena da je Škvadra napravila. Velika misa u C-molu, Rat i mir, samo pojedinac. I oni se pamte. Nije Škvadra pletila Atlantik. Niti je Škvadra našla, lijek za, ne znam, bilo što. Ili Škvadra napisala 5. simfoniju. Nije Škvadra. Škvadra je samo da ti pomogne odrastati, da nisi solo. Ali radite istovremeno na svojoj osobnosti. Netko tko ima plaću 2000 kuna, znate zašto ima? Zato što je zamjenjiv. Ne zato što je nepravedno. Svijet je takav kakav je. Vi ste uronjeni u svijet isto koji ja. I Čobanković.
ali što ste god zamjenjiviji, manje love treba da vas se zadrži. Mene u Afroviziji jedna gospođa iz Otočica pitala kako to Ronaldo dobije 90 miliona eura, a ja 2.500 plaće imam. Dakle, ljubavi zamjenjiva si. Još ima 150.000 ljudi koji bi uspješno radili to što ti radiš. A to je kad Škvadra ne radi na osobnosti, šta diplomirani ekonomist, ko si jebate? Ima ih još 800.000. Znači na osobnosti, tako da nema što manje da je sličnih tebi. Dakle, razviti neke sposobnosti koje spavaju tebi, samo je ljen si probuditi. Zato što je današnji svijet, ti više na naslovnicama, poznata blogerica, poznati konj, poznati glumac Miro Črčić, jebote da me neko ubije, ne znam ko je. Glumica poznata, znaš ono, ili je atrakcija zamijenila postignuće. Ali to neće dugo, zato je kriza. Dakle, postignuće, za dobro svijet tvoju linu moraš umrijeti od vježbanja. Ali za biti alternativan budaletina, hodat po špici sa sikirom u glavi, ne trebaš imati ni mozga. Samo trebaš pristati na neke stvari koje su onako, koje drugi ne bi. A pitaj se zašto ne. Nije teško. Znači, raditi na osobnosti, onako ako si ti, Mirko, ne znam već kako se zoveš, onda hoću samo tebe, a ne sad još, dok ti ima još 18 miliona. A to je u Škvadri fora. Zato možeš Škvadre, ali istovremeno radi na sebi. Tako da ne bi bilo mladi ne vide budućnost, ma možeš misliti. Nego di, u Baden-Württembergu, di si jedan konj koji će raditi 18 godina, točno zna od 0 do 24 programira, ono se napiše, u subotu se vratiš. Hrvatska je predivna. Kupanje, šveđanke, zezancija, jedrenje, razvaljuješ. I trebate ostati, mojte nema ostaviti samog tu jebote. Hvala vam lijepo. Još ćemo izvući nagrađenog za najljepši pršut na čelu. To je kokerom se hladio. I mojte ne zloću širiti. To sam isto vidio po tim, dobro niste vi, ali je ekipa naš prištavaca u podrumu. Mogu se misliti kako frajer izgleda. Čovječe, treba ga ubiti, strelja, ko se nada recimo. Ko je on? Konj koji je pao, mislim, super, ko te, ne. Ubij mu djecu, zakoljite ga, ubijte ga, uhapsite ga, šta ti je jebote? Znaš, dok se god ti fokusira na tuđe živote, tvoj propada, a da ne znaš. Bavite se svojima, ko šljivi bilo koga, uopće da te ne zanima. Šator ćeš mijenjati svijet, možeš misliti. Kao što električni auta još nisu dovoljno raz šatro, ne da đubrad naftna. Znači, nećeš mijenjati. Ne kažem da ste statični, prvo mijenjaš ono okoliš svoj uži, pa se širiš. A ne šatra, mi ovo, sređe naš, koji ti je, šta ti je, bote? Šta je, sređe naš, zašto? Igraće gore golf, kojiš, a sad je lijepo tak. Ja bio gore, ljudi, vjerujte mi. Poskoci se sele. Ali to je otpor nečem što ima perja, što će gore uživati, pa šta onda jebate? Šta bi trebali doći ispred glazbene akademije, svakih 8 godina izlazi jedan koji svira harfu. Dakle, primaju svakih 8 godina harfu. Šta bi trebali sad doći tamo? Ukinite to, ili ja ne znam, i moja Škvadra, ne znamo svirati harfu, kaj će nam to? Kao što ne zna golf. Mojte nam biti zločesti. Pustite te fore. Znači, ostanite tu, jel, šta ću ja, vi odete, ja tu, s kim jebate, sa Milanovićem? Solo. Ok, vidimo se još za pršut na čelu. Hvala vam lijepo.